Pinapalabas, naibaga ni Chona ka ni Criselda agayem na, nga awan pa'y tirimusing nga ayat iti puso na para ka ni Dominic. Nga iso trason, asaan na apangaklunan iti ayat ti baro. Iti sabalya bangir, pinalutput manan nila kay Damian ti anak na, no addan nagkinaawatan da ka ni Victor. Iti panagsarsarita da nga agama, dimteng ti baro iti balayda. Nga adumanen ti awit na regalo kan ni Criselda, apakairamanan ti amana. Gapu iti dayta, ad-addan anagatap kilakay, nga addan nagkinaawatan da Victor kan ti balasan na. Nagsaludsudan namanen dagiti dua. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Si iti baruko. Kuha tatang. Mahal. Dakdakis na gulbut na lagi ni tatang mo. Apay adi daksong batat. Apay nga agin inarasaas kayo adwa. Tatang, pakawanan da kami kuma. Pakawan ha? Apay, anya ti nagbasulan nyo kanya. Padangyulbud mi kada kayo ti kinapudno, tata. Lawlawagan nyo ti agsaaw. Tatang, pudno tinabayagan nga atapyo. Adan nagkinaawatan mi ka ni Victor. Anya? Unak tupay. Apay nga inlimod nyo kanya ti amay. Kaputa mabutal nga tatang. Ang ano kaungat dak. Salbag! Gapo iti panagulbot nyo kanya. At adla nga agungata. Tata, pagawanin na kami kuma. Salot kayo adwa! Ulbod! Tatang! Sa dino ti papanan niyo! Tatang! Mang Damian! Mayat man ti inumam dito sa angot store. Wan barok. Sige, agtugaw ka man ta, danggayan na nga uminaw. Mayat sakit diti pagiwita nga ginumata ta. Talaga amayat Okay? Ne, sobra mo ti kado ti kargata baso yaw. Kan kasladan mo ngintang gwapyo Sige, agtugaw ka, ta agbartag tamat. Ada ka ti problema yun, no? Nagluksawan nyo ta kayo tagbartag? Adda baraw. Kasla adda na itudok asiit iti barukong kaw. Anya tiga po na kasladan na salugsog wino siit iti barukog yun. Makaiso mak. Gaputi panangulbot kanyak da Victor ken ni Criselda nga anak ko. Anya tinyulbud da kada kayo? Mang Damian? Ti estado da nga doa. Anya ti kayo tiyo asawan tata? Pudno gayam tinabayagan nga atapon ta. Anya? Nabayag kaya mo nga adan nagkinaawatan da Victor kanti anak ko. Kunak tupay. No, salsalod-sodok ide katakwada. No adan nagkinaawatan da, kunada nga awan pay. Ngam itay, napilitan dan anang ipudno kanyak. Di unay kaadwan. Sudetan, kontrolin nyo. Kayat ko ti agbarta. Iso nga sa anak nga anawaan, Dominic. Sige, tumagay ka mat. Iyon na yan. Sige. Pagustuhan kayo. Ngam sa anak onay makaadong uminom ita. Tadapay papanak. Alawan, maawatan ka baraw.
O, sige nga raw. Ang tagay tan adwa. Talaga nakaluksaw ni tatang. Gapo iti panagulbud mi kan kuana ni Victor. Sa dino nga tan tinagturungan na. Nakita nga ta ni Victor iti panagsurot na. Griselda, Adda ni Victor. Sa dino tinagturungan ni tatang Victor? napan iti tiyanggi da na ka. Anya? Anya tinaramid na iti tiyanggi da nanais ka? Umininom iti nasangal. Kaduwa na ni Dominic. Anya? Kasano anak kapag kadwada manan ka ni Dominic nga aginom? Adda siguro gatangan ko man ni Dominic. Ngem nadano na ni tatang mo. Iso aday jay. Inawis na naginom da. Saan ka kadiya nagpakita katakwada? Saan, Griselda? Taang mga nuat at dalangag pungtot ni tatang mo. Sigurado nga maistorya lakit din ni tatang ka ni Dominic tinaamuan na kadata. Lakit di Ngem, saan ka ngagbuteng, Griselda? Nakasagana ak amang ilaban iti ayan-ayat ta. Jonah, mabit lang. Oh, apay Dominic. Kasta una iti daras mo masidid kanyak. Sigurado. Maklaat ka, iti padamag buking ka. Anya day tadamag. May papan ka da Victor, kan Griselda. Ha? Anya day tadamag nga may papan ka dagi adwa. Iba ka man, di nakman pagagaran Dominic. Pudnog gayam ti atap tayo kadakwada. Nga anya? Nabayag gayam nga da nagkinaawatan da. Anya? Sino tinagkunakan ka iti dayta? Ni Mang Damian, mismo nga inaklon da keng kuana ti relasyon da. Sana mabalin. Nabayag gayam nga kainait da. Nukas na? Nagulbud da kada tayo? Wen, iso aday jay, nalao siluksaw ken gora ni Mang Damian. Dayay, agbarbar ta kaya tiyanggi. Ti amukat sa namarami ni Griselda ta gulbud. Nasingat kami nga gayam. Kan imbagak kan kwa na idi akagurak ti tao nga ulbud. Gayam, inulbudan nak? Oh, di mo ko na nakaguram ni Griselda gapay ti panagulbod na. Talaga kagurak, Dominic. Kagurak ti tao nga ulbud. Nagbayagan ni tatang iti tiyanggi da nanais ka. Sigurado ang nabaratag itan. Diyos ko, sila awam ka di ti panunot ti amak. Kat maawat na ti relasyon mi ka ni Victor. Kawalan kayo si Bain. Ulbob! Ni tata, iso dayta adda iti arubayan nga agbasbasawang. Kanayon kayo di adamagan. Wada nagkinawatan niyo. Kunayong awan pa'y. Gayam, agululbot kayo. Ay nahaan niya lakit din ni tatang. Kababain ka dagiti ka aruba. Ipukpukaw naman tang ti panagulbod mi kan kuana ka ni Victor. Ay, tinasaya, inak anawaan. Katpastra kag dito'y balay. Marik nagtiingal din ina mag-aarak. Namayat ti panag-ayos na iti karabukog ko. Nasakit tinahagam ko iti naamwak. Diyak tulay pagkarob. Ama pa din ulbutan ni Griselda. Nasingat na kayam ko. Diyak pagkarob. At damat kaya mo nagkinaawatan da ni Victor. Niyada iti naamwak. Apay kastoy matang tirig nahag. Kuna
kinahanglan na purisan ti barukong ka. Dominic? Oh. Apay? Ngaday ba kam? Nakita kayo kinitatanam niya na naginom iti tiyanggi na nanais ka. Anya tinaypaganakin ka? Victor, Saan mo kumangailing med kanya? No anya dagiti naybaganakin ka ni tatanam yan? sige. Nasakit tinakim na kada kayo. Anya? Gapo iti panangilimod yo iti relasyon nyo keng kuana. Ni Criselda tinaggusto nga ilimit mo pailayang ti relasyon mi. Agpaiso ka di. Anabayagan ngay naklon ni Criselda tayat mo. Hen, kunak ni Criselda. Asaan mi nga ilimit ti ayat mi? Kuna na, mabuting kinitatang na. Tamangan ka no kontraan na ti relasyon mi. Ngem, dakdakas timbo nga ti panangilimod yo. Tagraman ni Chona kat kagura na pa ni Criselda. Anya? Taapay kagura na ni Criselda, Dominic. Gapo iti panagilimod yo keng kuana. Sana mapalin na marakrak tinapintas a paragpagayam da. Ibagak kini Criselda. Amapan nakasarita ni Chona. Agyaman nakta nakaturog matlangan ni tatang. Dalaos ti barkat na. Kat amok asaan na nga mo dagitin basbasawang na itay. Ang sana ang mailimad tinalaos asakit tinakam na kada kami ka ni Victor. Gapo iti panangilimad mi, iti relasyon mi. Agri-ring ti cellphone ko. Sino at na ito yung mauawag? Ni Victor. Hello, Victor? Mahal? Ada bad news arong big-ole ang mamuhan. Ha? Anya day tabad news, Victor? Dito na agayin mo. Kagura nakakarumit. Gapo iti panangulbod mo kinkuhan eh. Anya? Sino tinagkunakan ka, Victor? Ni Dominic. Taiso tinangipadamag kinkuhan at may papan iti relasyon ta. Sana mabali na kagura naktigayam ko, Victor. Iso nga ron ginawagan ka adagos, mahal. Tayin kanto ka salita tigayim mo. Wen, inak to. Nga, saan pailaan nga ita? Tama nga no ad-adda kagura nak. No sigodag timapan. Anay ko. Nagsakit ti ulo. Ay, salbag. Nakaadok ti iminom itay bigat. Nay, malumgaya man. Jakpay nangaltaw. Matang? Nakaraing kay gaya man. Bumangon kayo, antay dasaran kayo, iti kanan niyo. Makapanganak nga uray no sa anak ngay dasaran. Itimplahan kayo, iti kapeyo. Tapno alaalis to ang mapukaw ti hangover yo. Saanan? Sakto lat ng tagtimpla iti kapik. Saan ka di pa yan nagbawbaw ti pungtot niyo kanyak, tatang? Apay ana aramid yo tinagulbot kanyak. Apay ana gilimot kayo kanyak. Pakawanan da ko, tatang. Pinadakkel ka babaan iti nasaya at asursuro. Gumapay ana gulbot ka. Gaputan nagari kanyak ti panagamak. Nga mga no saan kayo apabor iti panangaklon ko iti ayat ni Victor. Siksik ang anak ko. Kat no anya ti pagragsakam. Kat ragsak kumatan. Tatang. Ti pakaloksawak unay kat ti panagulbot yung kanyak kini Victor. Numanen sa lodsod at ide kada kayo no adan na kinaawatan nyo adwa. Ngam kunayo nga awan pa'y. Ulitak. Pakawanan da kami kung matatang.
Criselda. Saan kayo ka di apabor? Nga ni Victor tinangyawatak to'y ayat ko, tatang. Amok una yon ni Victor. Kan nabayagan nga gar-aram king ka. Kan awan rason akong traag ti relasyon yo. Agi amanak, tatang. Ngam tila ang jak kayat kada kayo. Kat nagulbot kayo kanyak. Pakawanan da kami kuman, tatang. Aminan mi, nagkamali kami iti panangilimad mi, iti relasyon mi. Criselda, saan to kuman ang maulit ti panagilimod yo kanyak? Uwan, tatang. Ikarik, saan to na maulit? Nasaya at no kasta. Mapakawanda kami kadimat laang ka ni Victor. Mamakawan to pa'y ti Diyos. Anyan to laki din kadatoy aparswana. Agi amanak, tatang. Kaya't kayo ang makasarita adwa kini Victor. Bayan niya, tatang. Awagak, kat umay dito'y balay. Hello, mahal. Kumusta ang tilangan-langan yung kinitatang mo? Itay makariing. Kat kinasitgak adagos, kat kinasarita. Saan nakamit langin ng inutan? Hindi damo. Kasla makapungpungtot pailaan. Kami di nagpakawanak kankwana. Nagpaubaw matlang di pungtot na. Tasayaan nga ron no kasta. Di mo kadi sinaludsod na pabormat lang iti relasyon ta. Kuna na nga awan makita na rason. Tapno kontraan na di ayan-ayat ta. Ay na, nagsaya atin no kasta mahal. Di, awan nga ron ti problema kinitatang mo. Awanan. Ngam, kuna na ang kayat na tama kasarita adwa. Anya? Iso nga'y nawagan ka. Sige. Umayak nga ron dita balayo mahal. Ket kasarita ta ni tatang mo. Eko, nagsakit ti odok. Nakaadukngot nga mintin minom. Sino dayta? Siya, Yuna. Ni Dominic. Mabit lang. Umaya kon. Naimbaga malam mo. Awan na yung bag-amalam kanya kita, Dominic. Di mo ka di pa hiniliwiliwag di sa kinindahan mo, kini Criselda. Saan pa eh? Ang great ha. Gumay kayo lang ti pungtot ko kini Criselda. Anya? Aywan kaya. Nalipatan ka mo na pastor kan. Sumrat ka. Oh, nagyaman na. Apay? Anya ti bagam? Apay nga may ka? Kwa. Apalak ko na Victor kan Criselda. Anya? Iso kay Mayak. Barang mapanunot mo betul nga klonin to ayat ko. Apalan? Anya dayta na balikas mo, Dominic? Di mo ka di apalan ti kinaragsak dayta. Aklonin ko mamutin ti ayat ko. Ipakita ta kadakwada. Ama balinta nga artapan ti kinaragsak da adwa. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggam ti tuloy ti nobela na pauluan. Si iti barukong.